turumwe nkabana umukura was generally hustling muri orphans hatu for example nk'ibintu byo gukora fiziki no kuzerondera mwene mbera nkezo ukano yerondera fizi kwebisa nubu wabere no ya praying ukuna kuriya no shoma ukano yerondera orahurira omuntu ngo na 100% self made mazima Orwa kabiri konke chamana katungurwa wakabyire no kurengwa akahembazi yebirisa kugira ngo katakitwa embere kubero akubembera aho umbazi no guteka mu bwanyuma yo kugira ngo umushana waregwa bamwinje aho mbazo gufuteka mu kugira ngo butakayoma umbazo go kwata mizo mu itaka gusikamiza kubagara haregaza higuru kandi akatungu kafuna ekirisa kandi abwe njura kwekanya no mangu arhorho ubwire bworo nabo arhombazo go kufuteka mu kugira ngo ubutungu butakasi higuru amababa gakasiya kandi amababa gakasiya higuru nakatungu hasi tukakora tukakwera Active na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Loyce Gavah erizoba nsande ebirondo binabyo kwa katano 2025 eshaha n'ibiri ezo mwebazi ntuje kwisi ebije mutwe kandi kuturagarce tuje kwisi ha makuru aga umbwijire At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turigaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Omugacencwire kireki amakarwenda gari yaharutezi yoro kubingo mu itaka omucegegwa Abantu nibayijane bakirinda bayibyapa nibagatoro ebyaro mukago muri Nyakabirizi division omurushenyi shaka municipality kutunga mezi so Maria project age bironka 20 okwezo abashijo muri mutoma bahindukire ntabo yago bayebo bujunanizwa bwabo expenditure zashobora school fees omwaka bwana tushoboza zingahe Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turigaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mukisha kwekwatiro mu bibari kwega. Na kwachira makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Loyce Gavah ngaga umbwijire
abaturaho ku rugomaka garukurengo muri Rwanda ho mbyaro bishato mugombore ya Ruyonza home district ya Chegegwa berashirire ku bingo mu mataka gabo bwanyuma y'abantu kwijane cape cyo koreka ngwitaka neryabo abantu bashaba government okutaho mu nshonga zabo ebyarebe kwasirweho biro mu cyakangoma na B hamwe na ryembogo kandi abaturano bagira ngo bazarirweho bakurraho tina handa hibarukweto wabo oyihireho ahompaho tugizeho ubwoba bwinji wa makuru ma family yizireka tugira ngo cyanyangoma na B na rwembogo beinemu ecyapa cyabo bihobo ukayitwe abatuzi ba Karwengi bacyanyangoma na B na rwembogo twagira ubwoba no kusyaga amajingo abana bakatugira ngo ubone batura heru abaheru bainesente nakajumbo kubona abonesa kajumbura no waheru so nahabwe cyo twinefiya yo kugira ngo nituza ku rugombuta bwitu kandi nyonzarirwaho na tata nho yazarirwa so hata abo batahaye okurugirira abatura enshonga z'amatako mugombora ya Ruyonza nizeyongera bwashesha bwira kandi nizibabuze imihanda egenda omuntu koze myaka 50 ari hahitaka riyo nahoza ninshaba minister kanwashika president masima to omuntu weshengereza mukatahe myaka nka parliament mukashitama mukagira ngo omuntu twarahozo mu ekintu kitire omwa gap oba myaka 10 na myaka 5 omuntu nahozo mu omushango mare myaka 50 narigana remo katuletera ofisini kandi yagamba abantu abamazire amataka emyaka 50 ndabavu bayikara tingora habwaki mwemerezo mutumu John Kisoke mukuru w'entebe ya katana habwacegegwa nagira ngo enshonga z'amataka nizikira kweyongera ombwire bw'ubururu abantu nibayijana bakiriringa bayine byapa nibagatoro kandi nibahaye haza abantu bayitu abayire basotoringire kurungi abantu bayitu bakozire enkurakurane nyakurikiye gegwe hayiguru muno bayituntumanya haroha abandi abagenda bakasana ko bayijukiza kuno mugira yitaka bayija bayitu nibenda kwahaza abantu bayitu kubabinga amataka ekitiri kujya kukikiriza icyo nkabebembeze bakigegwa abanyakuru hubwire buno icyapa n'icya kumunda shano nagumwe abantu bakabatakazi rukundo nashano nagumwe nichitukura reba kwene ngebiyo papure byoshanga ibifure byasiriyo ko atukura reba icyapa umujera ngo natagiye kumugambira namyate cyo kubantu turi umukaruru abo ikiba mwene mwizuru mukarura kandi mwenda kutiremesa akaruru ka president Jackson Kafozi umuhwezi w'umutunganizo wa government kandi umunyishengero wa Chaka South ahira abatura masiko okuguma hitaka ryabo icyapa nke cya magulima naragirwa kuhandika ebaruha mu ofisi yange no ministry ya lands nasobora ati nine itaka mukichweka kikina kiki mura kandi riroha abantu ninsaba government yensasu abokuba amateka tigakumwikiriza abantu koraki gasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira entebe kanisa zo kutwara amizo mbyaro mukago muri Nyakabirizi division omuri Bushenyi ishaka municipality nizigenda omumisho entebe kanisa zo kusyamiza mu bantu zebembirwe kitongore ekiri kugajanjaza echa National Water and Sewage Corporation Abraham Muganzi aine birukira ebyarebera tunjamiza harimo Matyazo Irembezi Nyakahita Muhire na B na mazinga byone biri muri Nyakabirizi division omuri Bushenyi shaka municipality teturukwenda twenda ya amiza district giza Irembezi booster then tuga pumping na pump says then gazo mutanka yitu arusozi Irembezi tanka ehwire turiyo timba so pipes mwazireba zija so ntwera tumariye project age ebironka 20 okwezo abatura umucange cye batwire no bakorese byagana okumara ubwire buringo ku rugombe shara nendijo myanyeta shoborekere amizi gatwire gari problemu na munonga umurumatyazo hamwe na Irembezi okutwara hamwe na mazinga abantu batwire mbarinywe byagana embwani zinabiramu
ubukoko bwona nubusamu konka twenda kubashima bwa project egi kandi twenda kubashima mnonga abo kumuriza abantu so mbwenu manager na timu yawe nimbasima mnonga ahabwo kushikiriza umukoro kureba ngo abaho project egi yaza kwa abantu aba batunga amizi marungi. National Water and Sewerage Corporation batandikira okusiya bikoresa ha mwanya okwetorora Nyakabirizi division yona irembezo ku mutwire n'umwetombo itaka abantu abatakubarwa muri uko municipality abo kubo buherezo bwingi obw'abantu betawuno bashemeye kubano batunga mubire mutabwine so mbwenu twenda kuba mayisangwe project y'umuturano mureba hari ya nyamuko eyo kuyamiza ubushenyi eriyo negenda nehika aha muheru twaba twine obuhereza mu cyaro cyito umuntu mureba tari mu mizi tari mu mashanyarazi konka mbwena hati ubwabebembezi bitu batwereza amasuku ngo musandiye 3 twaza kutunga mizi twareba naba amashanyarazi batandika kupuma mbwenu hati urwa kabiri twaza kutera karura kabakiyamani LC1 rero kuturareba nabwe batugambira byaba nkoko ebye nyuma bitwire hato bundo buri kurata ubona nabwe twija kubitera niwe nasike myaka kaga ne 5 yo bukuru idomora ya mizi ninjitaisha siringi 10 tinkupakasa tinyine mwani tinyine okundi nukoko kandi okuhasa itukugiya tinkwikayo mbwenu mwebare munonga maturaganisa sandisha tu tugumisiriza myaka yona shayitiro bururu yerikashwane sandisha tu division ya Nyakabirizi ni mwahamyanye twire tine mizi marungi omuro bushenyisha kama municipality okumara obwire buringwa gasha kwa Abraham Muganzi webari Abraham Muganzi okweyongera ko businzi home district ya Mtoma kuriyo nukuteganisa entungo kayamaka hamwe n'amaka agamwe okucumbagira ho mbyentasya n'entura nunji ebe bugambirwe ahakuzika amati ya gaju omwaha abashubuzi batano abatandikire town ya Kashenshero mu mwaka ogwa 2017 omu district ya Mtoma. Mu kigambo ngo abashija binjo muri Mtoma bahindukire bantabo yago bayewa amakagabo abashubuzi batana batandikireho town ya Kashenshero muri Mtoma bwana mukuru wabo bangize parishi nuwayebembiro kuzikandi haine tande yakomira abashija abari kucera hamabara babone kusasura bibi mugwe mukore muti bonyishiraho nyine ko yine budget enzasaye omwani tuye musingale otekata kuyasenga omwani amajani entochi embusi ente omongoko business yoyine kali zata income expenditure za shora school fees omwaka gona tushoza zingahe miliyoni 5 ataka senta gukore wakatungire ukakwese ibintu bibiri cyo kubanza ukatware umukushomesa abana so nsima matiya abana bibona abo yasigo munsi tiyasigo muntu atashomiri yo nasiga bashomire nibekozesa abana ryo muzasako na nahandi then akanda kasente ni woriyeho kakura gurize ushemerero tutera karuru kubusinje muri kumukujumira namureke gambe byawe baritaminzani ubwo gambe bi tureba kubiha abantu batorane makire omugenzi gaju aitire kansa yo Mtuma kandi aferira hamya kama 15 kandi n'umukazi we ndwahereze kufa ari kwitondwara niyemwe ameza abiri nyuma barambura twamuraguza twamugambira yakimanya so uruguru turambarira turaguza kansa kuyagira mbazi ya kansa in side effects is negative ikigira ngo tinashona nyoko ubone kumarebero byinjo mu nsomo numwisha kubimaramo ahabo kubo musire mu mureberire gasha kwa Ben Muhosi. Abakazi mu district ya Rwampara bahebwe nkoko kubahwera okutungura entasya y'amakagabo omukoro gwo kwayo enkokwezi gwayebemberwe nganzi hanga Robina na Banja. Abahebwe nkokezi babandize kushomesa bwo kubarazireberere no kuzikuza kurungi kandi okushaka oku kozirwa myishingiro kazwa Rwampara muri musimi asimwe. Enkokwezi tukatunga hachare okuruga wa first lady kwihobo urwanyuma y'amezi 3 tutungo koko 10 tereza buri mukazi okoko
uko kwikumi rero bagenda batandika kuriza n'ubukoko bo bunyankore abatunga inkoko n'abandi bari kuzirisa batunga amasuku kubarondera akatare k'amahuri cyari abanywani banjye bagenzi banjye batunga ubukoko imbeha nangiriza ngo mburebe nk'itungo utarahuka kariya katakazeyiri mureke kazare mirundi nk'eshatu kora watwara uko kwikumi utakashyize bukoko 50 borekere kurya mama witeki yatukora gutuhereze nkoko omuriro burikuja takiriho kushabiriza abashija twakiruhoye nkoko neza kura tubona amahuri tuguze abana bitu tubahere no kushoma kuryo nimbabura bakazi batahi banje ubutaziguza nyeze zigakora tugahera abana bitu fizi twenze no kufunguka twaza kwetungura ku rugo mugoro tumushabara hanga muherezo mushamukore bikuru ebishemerira amagaragene kai gasha kwa Susan Charsima webari Susan Charsima reka tumiraho tugaruka nagarukurataho agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rugomshaka okutanga ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Emmanuel Asimwe na Nyamunyonyi we Valentino Asimwe bajagwize emyaka 50 omushwero burukwera abagobane byo kurya omwishi bakurise omukataboko ni mushoboje ko ari mukazi w'uburyo kandi no kwari Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankita bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga ze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi n'obusinge noenda kuchamuka mpenkoni genda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindiko mushishanyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Chigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka byobushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto, ninga shi oteresimu, noti mushanju munana mushanju, chinana nemwe, ashatu nitano, nshanju nitano, narishi tutaire ahachibanja chitu, www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abujwe n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cha Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazimo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano shoka mufundurira kahurire konka mwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS Wararoteka
mukatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Cyosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tiles nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka wagura mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata kurkayo omukahumuro kabire karya kari no kushashanuka omumaka ga Emmanuel Asimwe na Nyamnyonyi Valentino Asimwe omumaka gabo Nyamirembe Nkanga omuri Bushenyi obo bari kuja kuzimya ka 50 iba maziro mbushero burukwera aba bajejeseriro kumara emyaka eji bacejeserire aha kukundana no kugumisirizana omukuru kukonja kusima mukamarahanga abo kwisi emyaka 50 ombushwere oburukwera abo Emmanuel Asimwe na Valentino Asimwe gutangire n'ekitambo kya misa ekyebembirimo Vicar General awambara Archdiocese Reverend Father Severus Ndugwa ogu ahweriro abandi basacerdote imanya turyaha abinji tukamanya Asimwe n'umukundwa we twabagirira rukundo konke cyarese twabamanya no kwiyiciriza kwitu n'abantu abari kumanya ruhanga abari kukunda ruhanga kandi abaye kwasize ruhanga amagara gabo gona omushwere bwabo obatandikire emyaka 50 na wicemwe erizoba okugashura tukubuziraho abagore bizoba bagambira abagenyi babo ecyo basise okureba ngo baika abusinguzo abagore nebyo kurya omwishi bakrise ekejo ko hokwayo bakajeteka wa Manuel eyine omusinje muhango munonga arozo nyonturura kugenda ekeje kugashanye kabetaro wenda ni kushaba mucyara ugambira urutene rwo bantu ishahanu ya omwaka gwa 2025 ebro 26 byo kwiswaka tukaretwa emotoka eyibabire ni beta rubaho ya tuzo umwanya wo ranga akatereza akamumusha na tungo mukazubu omukataboko ni mushobora ko ari mukazubu kandi no kwa kinje bintu kiragamba ni kiragamba no barukwana bamporo bonde ka radio nka ni njagwe cinta kubasa gukora tikugambira ndijo kwa chikoni kanyo kachinde metse mbadi waho tachara umukano kanje na kigamba nimbadi manisa ngo ni chikora kandi kundu kuba ni chikora nyenda nguchi abone nondijo abo ko bonda kikize nicyo kimkwiriye kukayimpikize omakwitu omukura kwitu tuketenga tukegomba tukareba abantu twabegomba twabetenga twayetenga okorebe kinto cyetenga ko nkoreba utobasa tushobona aranzya hare taratunagana jire twasho
tata ntukusimu Mwenchereze nsema munonga Vision Group. Aba Vision Group ni basima munonga. Okuhereza tata karumo emyaka mingi munonga emyaka over 20 years. Basima munonga turuho ahabwani. Emmanuel Asimwe n'omukozi wa Vision Group awitaje eryambarara bingi abakozi batahebe omulina bakamabe nabo tebawuziraho. Emmanuel Asimwe nakora program ya Nyamunyonyi buri lwa mukaaga a Radio West kandi omuhandiiki w'obutabo obukwatine n'okugarukaniseeka kwetu okuhuumuriza akabaho omushomesa w'ekereziya ya Uganda Matters Parish omukuru okumara emyaka 39. TV West bisenyo Kuranga bantera umugisha batata munkiza nanye pezo ko umugisha mwabara ku Ochiriyo noreba makuru Agacencwire. Minister wa State w'entambura omwihanga Fred Byamukama yashaba eminyeto na munonga abarugiro mu mashomero bakiri bato okwejumbira mu by'emikono tubase kubahwera omukwebisaho. Minister Fred agambira ebyo bwabira ari aha mukoro gwo kutongoza abeegi 10 omu district ya Kikube abatungira obuhangu omu by'emikono ahansi y'ekitongore kya Uganda Road Development and Training Program. Abana bakusoma mu 10 abana basomera courses category basomera courses zo agriculture basomera courses zo mechanics dressing fashion design n'ebindi. Today kitulozera nkikoleka engiri obukutebeza kwa President Museveni bina kulekeraho kusera emirimo leka icyo tufoke abagaba emirimo. Ho na Minister Fred ahamize oku government yahereze kuhayitaka ekitongore kya URDT okwera kwegisa eby'emikono. Land Commission tunaitaka Hagadi. That land we have donated it to, we have leased it to URDT, expansion of the headquarters. That is the command center niye kuruga. So tuko tuna command center is wrong. As government we support different programs free of charge. Also the industrial park. These people are going to be fed if we want food. And we need also to export. So therefore agriculture is going to be a very big mainstay for the people. And in the second round, working with the support of Mastercard Foundation. Yetera kurenga emitwaro omushanju niyo etendekirwe mu myaka 5 kandi omuri aba harimu abakazi emitwaro 49 abareme 35 n'empunju emitwaro 210. Gasha kwa Thomas Tumwebaze. February Thomas Tumwebaze. Right Reverend Ruben Kisembo Bishop wa Rwenzori Diocese ya Jomira abakristayo abahwerira mu kunywa amarwa bakebwa kutungura amakagabo ogunagira ngu amakaminzi gashwecerire ahabwa amarwa. Bishop Kisembo yagambe binebinde akustamisa Reverend Alexander nkasaba deacon wa kabiri omusaba deacon wa Karen Church of Uganda District Michege. Uganda had it on record by Statistics and World Health Organization that we are the first in alcohol consumption. So shame on us as Uganda, and shame on us to Swazi. Because in Africa, in bendera, mdani wa gold, mbukunywaki, ambayo kwa Uganda. That is very shameful for us. Reverend Alexander yatereberagano omuri okurinda ebintu by'ekanisa okuba omwesigwa okutina Ruhanga n'ebindi. Venerable Reverend Sunday Eric nindagana okwebembera n'okuhabura omumanani n'omwesigwa abahereza bona ab'ekanisa abankwasiibwe basaba dikoni bwa Kabweri. Tukura twine kusemererwa kwa amani kandi twine n'omuhimbo mwingi muno abasaba dikoni wetu Eric naburira enjiri ihanahika hano ainyemerere yakozire ekanisa yenu nayo yagyongereho agikozire enju yasaba dikoni n'igorora enju ye. Obusaba dikoni bwa Karinye n'obukorwa Amarisa Ana
agarimo Kazinga Kijongobya Ruterwa hamwe na Karoyi omuganda omberebuzi bankore babebembezi b'amaramizo bahaburwa okongera kugarukanisa abantu n'omurimo gwabo okurwanisa obushumankuzi obwinazi n'ebindi bikorwa ebitashemire mu bantu webali mulonga ito mutanga cha Bugarama turundine emitwalo 12 ebi n'ebindi byagambwa omuhandiiki w'oburebuzi bwa nkole Reverend Canon Edson Abasa amukoro gw'okushitamisa Reverend George Wycliffe Turingana Antebe akanisa ya St. Luke Kisioro Church of Uganda omuri Kabuyanda Town Council Isingiro West angatatitwe n'omwana n'omwoyo rukwera kubahariwe gutarukurugaho ahabwe emirimo eyiwakwasibwa hati n'ebiro byona endereza Yesu iraka ry'omwabu iraka ry'omuhurizi iraka ry'omuhereza warahanga n'okureba ngo abantu bona abantu urumbusingi kucwekereza oburungu kucwekereza obwinazi okujumirira ekintu kyona ekitashemeriire ekyo nikyereka itwe abariyo mu barondo bwebembezi tushemeye kutina obwebembezi mu murondo warahanga tumuntu wenka mwe nimusima kandi nimushabira nangwa nekyakindesire kikuru no kureba ngo namuhereza omuganda ukamana burwo warahanga cyo yagamba bazakushanga kitabesi imbere bakishanga mutahi wawe aja omutege-ngaro ayangakuramuza nari yari bositamira ahantu bamuhetebe ayagakusitamaho azakusitama ahandi Reverend George Wycliffe Turingana owashitamisibwa omuntebe yaraganisa kongera kujanjaza enjiri ya Kristu okuretaho kwatanisa n'okutungura ebyo bwegese kikareba ngu Kisioro parish yagumye ekitiriza kyayo ari ekitiriza ky'obwa Ruhanga sagumiza muntu bulire enjiri ntweraganisa okugumiza muntu garuka muje ebyo kushabwa byona hande muzona ezikutukulira okunaba nakigambira amakuraga gasha kwa Philip Murangira na Ruth Nuwamanya abine ebirabo mwebari abashatsi baitu b'amakuru reka tumereho tugaruka naganda makuru oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'enchiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti 7 5 chenda na mwenda ananeina tina events nitwe tuwanko muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'omurembe katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kituufu inache walya nguze ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja
ngo byarususuru nemeseza amaka kuri biziko wisige ebisiko byonna biganye urususuru kulemesa amaka kikino Glow hand and body cream mbadembi gulide mukazi wange Glow cosmetic products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow hand and body cream Glow herbal petroleum jelly Glow perfumed petroleum jelly Glow junior jelly Glow hair jelly Glow hair pomade Glow hair conditioner Glow hair shampoo Glow hair relaxer Glow pure glycerin ne Glow baby powder ifune maduka wona ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Katinage bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Otoraro piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abanashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet oil half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura na Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kati wasingira kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. Kurukayo omukahumuro abakazi abarukwegitira mu kibina kyabe kya Mothers Union ombureberezo bwa Ankole erizoba bakuza ekyamaliamu n'okusiima emirimo y'abakazi omukombeka amaka gaabo ekireki kyajaguzibwa ahansi y'omuramwa gw'okukundana omu maka. Okushaba oku kwayebemerwa Lydia Sabiti al St. James Ruharo omwegesa ahari Mbarara University of Science and Technology kandi yashaba abashaija okunda abakazi baabo butosha. Omwakire n'engari ibiri omwezo ogwo urhanga yakuheire takwejegeranye ecu numanya ko abakyara tutukugwejegera imwe mugirango abwenje omushiija nagwejegera gona omukyara abakyara tutugona no we don't know what we really ngoma tuturu kugwejegera 100% twe omushiija nagwejegera 100% n'omushuma naija namukiriza kitanda namutaha natwara omubara konko omukazi akateera nyekiro ahurire. Abashaija abakiremiro mby'ombonano n'abishiki bato nabo yabashaba kureka omuzogo bakata omutuma aha bakazi baabo n'amaka gaabo. Manyisho mbe ni counseling kapo omushaija agumanaje najja omukazi wanje naenda kunyita omukazi naenda kunyita bangambye naenda kunyita kwaizi no counseling najja omushaija we bunamu leka kutinda n'ogambira abantu omukazi naenda kwita omukazi ogwo kulyabe naenda kwita kuruwafiri. She's awake at night when you are snoring. She has 1,000 opportunities to end your life. She's not killing you. Dean w'obureberezi bwa Ankole Venerable Bob Nathan Mwesigwa yasingiza abakazi omu bureberezi obu aha bumwoga gw'okutungara eby'omwoyo n'entunguka omu maka gaabo. Kandi ravu tebika bibi ravu ningasi rukundo
tekwata evivyo evi abantu abingi rukundo nubajwanzya ekwata mivu konka hata makagitu gagenze nigenda kushankaga kutana munonga konka tuyo ntweta abantu mwena kugaruka mu rukundo abashija mukakunda bakazi banyu umwana uri wo tuzana ako meri yakikiriza umwana we ntanga yamutwara kandi ntushomamo twatanditse tukirize kandi tubundanye urukurura abakazi ba Mothers Union aha St James Cathedral Catherine Komjuni Chembo yashaba abakazi okurwanisa kutana n'abashija babo ubu barukutoma barukora kandi mwabakazi gotero gomuranga okubesha kurebera hakinyungi ahamaka ahabana na society tuturamo umugandi abikiriza bashabwa okureberera abana babo no kubahingira ebyo kurya okushaboku kwakorwa sabadikon wa mukore ya kidekunare ombureberezi wa Rwenzori omtown council ya Katoke district ya Chenjojo. Reverend Jocelyn Bagambachi yagambebi ha mukoro go kushoroza sente zo kushakare kanisa ya All Saints Church Rwengaju. District yetu ya Chenjojo ekahebwa omugisa okutunga factory ya sukali kanje kitaji kintu kibi abukuba egi a party of development unje nkulakulana betakasime niko kamo ebikano na mbere ebikaka bya sukali birimiwe muno nkabusoga na handi nikimanywa ngo abantu abaine njara kanje banaku so nikyoleka ngo ebikaka obirikulimwa ombwingi kanje bikalimwa bulyomu tibikusobola kuleta bugayiga obutekereza ni bwija omaka kubanza nibibuze ebyokulya omukoro gwa kuhabebembuzi kurwo mu government kan Kano James Nkojo no yazwe cyera Salim Sare nkomjenyi mukuru cyo kubanza industry park ya Toro tandika kora was not a problem ekaba problem ya bembuzi baitu Toro ubahairitaka aba naro bagamba hano tumuteka hoki industrial park yes chendo haimuka aba district bagamba itsokere katkoleki reka tuteke bino abanaro habaki numwanga kandi tumukozesa kandi mazuma tujya byombe kwa reverend so if I send it tugenda byombe icyo manisa tugenda kukoraki kalibyo kuzana na wanyuma Kano Nkojo yahayo miliyoni 120 ukombeke kaniseji kanzargo wa General Salim Saleh gasha kwa Ali Waswa na Doreen Nasima Mwebari abashatse beitu bamakuru abashisha kurgaho mu district 5 eziri gukora bushenye mpango ningashi Greater Bushenye batandikire huru yo kutendekwa imyuga yabo nk'abashisha nebibashemerire kwehara omaka ehureji eyebembirwa ba Western Ankole Civil Society Forum ahansi y'umuramagwa Real Fathers. Ehureji yahenderera izoba kandi ebembirwe aba West Ankole Civil Society Forum narshi workshop ahansi yo muramwa ogwa Real Fathers etwirenegendo misho aharituza hotel Bushenyi okumarebero 5 barukutendeka ba CDO hamwe na ba probation officers. Kana ningira ngo tugarikeyo around table tutandiko kupuraningira amakagitu omwana wo mwojo akora ino vunanyizibwa ira omwana wo mwojo akatashwera mukazi atinenshu konka hati abozo nibashwera batakombekire oyebuza kwa kumutwaro wishe ararahi ko kwenda kuza kurwanisa ubwo butabanko bwo maka ngendo tandike naba abagiro mu maka fast ababashwire kare abatakamanya family y'ikumanisa abatakamanya kuza abandi y'ikumanisa so tubatendeke babase kurukura ba responsible kandi bine rukundo mpango kukira hari abakora abakuzire abarigiro myaka yahegura ubundi basobutaje cyo babasa kubakora ntenda kwebaza aba Western Ankole Civil Society Organization Forum abako bakoze ikintu cyangwa kupatana lingana Real Fathers kuturetera sente bakatushomesa kandi kubararwe kutushomesa tujja kubigarra hansi tushomesa abana bitu omunyeshengero kazi ahabwa Bushenyi district Anet Katusime mugisha nagira ngo obutabanguko bwo maka buresirwa bazire obutafayo none nyenda kuteka buremwe mpango abashija tubakine bwire bw'abana babo ko kuzo mu mashomero kutayayera hariyo VD oshangayo abakazi bonka abashija tubariyo abashija bargibo mbindi kandi yeto mwana wo muzeza kuzo mu mushogoyo
nana yenda amani gishe kumukwatamu. To get ready and ask themselves, do I produce children whom I can take care of, or I produce for the society to take care of? In these modern times, with the economic situations that are there, Ehuregi nibija ku bana babugabuganaho abasheija omumiruka yabo okwetorera district 5 kandi bina amasiko iraka ry'omusheija nirija kuruha shanga batari responsible makaniga bakurembera amakagabu babase kuba responsible fathers bareke ngo bakazi babo bagamba nabo abana babo nabo aba responsible kukuza abana nkeka ufita kugira ngo umurimo bagusigire omukazi wenga. Districts mukagezi abo kuba ni districts sezo turebere zirimu prevalence ya violence, domestic violence mpango kugira statistics zihanga district violence district sezo high. Gasha kwa Michael atwachire Kubade Michael atwachire reka tugaruke nebyamzana. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, nachusa address, all about progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! But first wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN, we are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okuhikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe. Obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunya okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okuhikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeiriwe kikahamibwa kuba ine oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oine obubonero bwa mpox guma naaba omu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharutezo gw'okubukwatwa wakureba ninga okateekateeka ng'omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Iri zuba nziza kutayire cyaro mufite utosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kusharura emibazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya movit okweyesiga izooba lyona. N'abaramusi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abarukwinga n'imitwaro 25 nabafera omuru butandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka. Ekintu kinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji
kwerinda butambi otakora ikintu cyona waba nuvuga teka emikono yombi aha steering waba nuvuga otarya ningo kanywa otakwata esimu ningo katungura radio waba nuvuga waba uri amuhanda koratara amateka agakuhewa twena tukuma amagara gitu twetantare butandu aha nguto za Africa. Makuru agebyemzano timu y'ompira gw'ebigyere ey'abamakanika bambara esinjire empaka ez'Amurar Cup 2025 bamakanika basinjira bambara tax operators na goli na ishatu za penalty kuhangura ekikopo bwanyuma y'omuzano gw'akamaririzo oguzanirwa ha try ekya Global High School. Emabega mirige bulungi wano akanya kazoze sibawulira mulira akanya Naja nakutekayo mukatimba kulikipa badagudeyo mbine naja mbine bamupata generation ina mani generation ina ubwenge mnyenda ngo twatanese tukore ibintu ibyo bwenge kandi tukosa mani agutuyine abukwatukira bato generation enkureregireho iyo nengashe nergaho yabagurusi bitu abazeyi bitu President Museveni n'abagenzi be ibarwanirire n'ingashe bose nabombeka tutakabishenya Omuganda makuru g'ebyemizano emizano etaano niyo ezanirwa y'omwebazi y'omupaka za Ligi y'abarengyera izooba eya basketball aha tiimu ya Mbarara University na Nakivale zorekera amaani okusinga emizano yazo. Nakivale esinjire master ha bigoba 5-1 aha 45 yagaruka yasinga Ibanda aha bigoba 6-36 kandi Mastio esinjire Alpines aha bigoba 6-6 aha 50 n'Orukinga basinjire bugoba obgoba 8 aha 28. This second game twarakinga ebintu bingi mostly abana baba a bit fatigued but on second game twarakinga munonga twarakinga mu teamwork and fitness kandi ibintu bibindi no kukoraho mostly competing for the whole championship. So far as the league, we have become victorious for the previous 2 games against Mast and Ibanda, and we performed the best, but still we have to play better because some of our players have not yet reported some on injury. Like an old beat, quick release the cash, watch it fall slowly. Webareho kureba makuru Agacencwire nuko twagahendera tuti wanagakusiona Mbabazi Charity na Loyce Gavah twenda kwendeza omwebazi omurungi agandi gategereza nyinshi kare kutandikana shamshanju zihangwe mu makuru agihango murare kurungi esandensi y'ababere